Kole voknek zon thani somni panga ni nga ni ania khovel mi pui hriat chak US lawmaker te ma a Israel Prime Minister thusawi mizo tongin kan ron da chuak dona thlako chung zet Hamas ne na indo to Israel chu Iran le a thui hruai te nan la bei buai renga heti la hian US President in thlan nai to taka le he indo na hian Israel chu engdin hmuna nge adin tak chutiang zong le thubeng varthlak tam tak ngainom tak le huai sen taka khovel hriata US Parliament atanga au chua puitu Israel Prime Minister Netanyahu thusawi tun trum chu kan ngai thladona mizo tonga da chuak tur hian hun adu rei ve a hau tak hle maya chu wangin milo like sakliam liam don nia kan him cheu Netanyahu an Congress a thusawi kim chang pu speaker he mi pui sarkar kul ro pui tak chunga hian avoi na atan thusawi na hun ka nei le hi choi moi na ro pui takani chu hun min pe ka wang chuan kalom tak zetani voin hian history kongpeng thuama kanin huwa kanin to ka kan khovel hi a boi ta hle mai tiro Middle East a chuan Iran axis of terror Iran tho pui helte hian America Israel le kan Arab thian te an ma chon me kani hei hi civilization rang te buaina le in mu thiam lo na ang mai khani lovin barbarism le civilization in kara buaina ania thi na choi moi tu le nun na choi sanga thuam moi tu te in kara buaina ani civilization chakna te din chan tir tur le hena chang tur chuan America le Israel hi an din dun anga yani a chan chu kan din dun hian ol sam zokin atop kan thlen thei don wangani tin thian te u voin hian thil pakhat ka tiam cheu ani kan chakang pile pu za om tak te u December ni sari sang khat zakwa somli pakhat le September ni som pakhat sang ni pakhat ang bokin October ni sari hi chatuanin ming chiat na niya kum sang khat zakwa somli pakhata US longchol na Pearl Harbor Bay le sang ni le pakhata WTC le Pentagon building bay le October ni sari Israel bay na atlom thak zia le ming chiat na kum khua ani thua soi Judate cholni simchat tora ania nifam kim bangin na in tranavan boro ka chuan chhum pakhat maum lova Israel thalai sang tam takin outdoor music festival a lom na hunan manga tin rang takin jing daruk le minute somni pakwa chuan naupang te chu Gaza bula khopui le kibuzim khua te chuan tui takin an khuman lamu hil hloma mase rang takin van ram chu hrem huna achang ta ni Hamas firfiak sang thum chuan Israel ram an ron bei ta thut mai ani kha ram somli pakhat khua le tui mi sang khat zani an thata heng zinga hian American somthum pakwa antel kan mi pui tam dana chhut chuan kan population size ne na khai khin chuan chu ni khat chunga 9/11 chiat na ang voi ni thleng non ang vela sin tin heng ram huai te hian mei chian pong suala mi pa te lu an tan boka nau te nung chungin an hala an fa te ma an nu le pa tin nu le pa te ma an fa te an that boka mi zani somnga panga chu Gaza lung in thim taka an hruai lut bokani Israel hian heng mi man zinga za somthum panga chu arama a hruai hole towa heng zinga hian mi pasari chu kan sipai huai sen tak ten an chan chuak le to ani chutiang hostage chua zalen zinga pakhat noa argamani chu heta hian galleria hian kanu puisara bula thunge nge October ni sari jing khan khovel pumin noa ihi motor nung lama Gaza atharum thona manga ruk bo ani lai khan khovelin an mu lai khan beidan na chuan atuam vela thlaenga mozat kalta khan noa nu leranen kanin muwa cancer wangin alo thi trap to nge kama chuan Prime Minister du thu sam hung ber pakhat kanaya ka thi ma hian ka fanu noa hi voi khatal ko le ka du ani ati thnikal ta khan commando te chan chua na tho phal na ka peya chu indo na athi officer huaisen aron zamora telin kan special force te chuan noa le midang pathum te chu an chan chuak ta ani thil ngai nom ber pakhat ni in ka hria noa chu anu lera ne nanin mule theita a anu du thu sam hnung ber chu a thleng dik ta ni noa voin hian kan bulai om thei hi kalom le
voin hian hostage chung kwa tam tak po kabula hian an oma Eliyahu bibas te po an tela tin anu puile Eliyahu fapa te po man telan nia an chung ko member zong chu ram hoi ho ten an man vekani no pang tuam tak tak pani po an tel heng hel ho hi eng monster nge an ni le tin kan rual hian Irish haim po tuna hian om boka afapa yota ma chu Israel mi dang pani nen hoi sen takin Hamas sultan na atangin an tlan chuaka lungchia thlak takin hel ho te hian an that le ta ni American hostage chung te po kan hne na anom boka tuna hian helaya hian kanom ho ta ni heng chung kwa te torna hreom tak hi soiphak rual ani lova an torna zozai hi soina siak lawani bermai ni zan khan tang chung te ka mulia hi ka tiamani an mangai zong an lo ho ma chu kan chol lovang an vai hian kan thu soi lai hian an chhuwa theina turin na satakin ma kan lameka heng malak na te hi a hlotling thayang ti ka ring tlatani President Biden a chunga lom thu ka soi duwa hostage te ai o a atho rim na le mi hren chung te chunga po atho rim na awangin lom thu ka soi du bok October ni saria beikan ni nuwa Israel ramta na huai sen taka achet chuana kha ro puya thinlung taka Israel a thlopa wangin President Biden chunga lom thu ka soino na ni Hamas chu miswal poi khoi tu an ni ti in diktakin a soya indona zau zok a thlen lo nan indona lian zok a chhuwa lo nan chu mei al chu ti top tu men Middle East a aircraft carrier pan ni a ron tira ni kha tin kan hun thimber lai po kan bulading turin Israel rama lo kala amun nge ya ron kalin min ron thlamuana kan theng hil thei don ho lovani President Biden nen hian kum somli chuang zet kan in hretawa kum zabichan ve chung zet Israel ne na US in thian thatna awang le a soyangin Zionist chuan tak ani awangin lom thu ka soidu ani diktak chuan Irish American Zionist chuan takani ka thian te u thlako chung zet chu Israel sipai te hian huai sen na top nei lo an lan tir to ani voin hian kan hna Lieutenant Avichail Reuven na omboka Avichail hi Israel paratroopers officer ania na thona hmuna hian a hlotling hle a chung te chu Ethiopia atangin Israel raman pem luta October ni sari zing khan Avichai chuan Hamas ten poi soi lo thisen an chuana sat thu a hria ai uniform ha a rifle lek chuak ngala ma se kara nei lova chuwang chuan ami te him turin Gaza marlam thlengin mel riat zet Atlanta ni mel riat zet ral matonga atlan thlenga firfiak tam taka thata nunna tam taka chhanhim bok avicheli hoisen na ro pui tak hi kan choi moi tak mewani voin hian heta hian Israel mi dangte po kan hna an oma avichel bulchi a thu hi nia hei Master Sergeant Ashraf al-Bahiri ani Ashraf hi Israel Muslim Community rahat khua atanga lo piang bidawn sipayania October ni sari khan Ashraf point firfiak tam taka that bok amasa in sipai mun puya atho puite ahum hima chuta chuan a che vela mi puite him turin atlan le ngala chuta chuan kibus beri chimlam ti chiat na hmuna po khan atlan thleng Ashraf ang bukin IDF a Muslim sipai te poin an Juda an Jews an Christian le ral thuam keng tu dang tenen huai sen na ro thap tak nen an beyani hero pathum na Lieutenant Asa Sofar po voin hian kan hna om ve boka asa hian teng kora officer na thokina beya indona a hliam boka asipai puite grenade laka ahum himnan indona hian hliam atuar akut dinglam le mit veilama chana chuba ka amit khomu afia to lo pha tuna hian a tha chhole mekani rin tlak takin hun reilo te chungin asa chu teng company commander na thokle turin active duty ya kirle thoi donani heta hian hero palina omti ka soile du Lieutenant Jonathan Ben Hamoni in Gaza a ke pakhat hlo to ania a be chun zom zel chuti chung chuan a be chun zom zel ka thian teu heng te hi Israel sipai te an ni tlom du mi lo beidon na le lo om na rabbet tu tlan chengai lo te an ni Bible soyang deuh khan sakai bak nei angin an tho chua kanga sakai bak nei judan nama mi ang mai khan hoi sen na chu an thuam ani pile pu du tak te u IDF a mei chele mi pa te hi
Israel mi pui van tlang kil tin nam tin vun rong sang rin na sang sa kholam le khovel lama tanga local an nia an vai hian man la ya juda indo mi ro pui tak makabi ho ril ru ne theilo anga khat te an ni voin hian kan bula hian chu tiang makabi pakhat HL later chu omboka HL pa chu holocaust atang khan atlan chuaka America hian in him na muta ni tlangwala ni lain HL chu Israel rama in sona fapariat na in chung kwa en kola afapa upaber chu apa boral to mingchoin Moshe ti in navuani Moshe hi kan elite commando unit pakhata officer en ton tlak takalo ni ta ani faduam tak paruk en kol chungin kumsom ni chung zat chu sipai choi moina nen rong alo bol to October ni sari khan Moshe chu indo na akir le a karli nuwa mos pakhat bula Tanel safa bubi trap mai na puaka chumia wang chuan a thita ni afapa vuina yache la chuan heti hiana soya holocaust nuwa Israel state hi din lo ni ta se kan hriat reng na zong lan na lem ziak chu Warsaw ghetto a judanau pang tran pui tu nei lo nazi rifle lam hoya boruwa ka akut pharlai thalak ang maya ni yang ati mase Israel piana wang hian engkim adang lam ta ni ti in na soi ka fapa Mose ang sipai huai sena wang hian judami te chu kan hmelma te ma atran pui tu nei lovin an om to lova ti in Warsaw gito ati hi juda ho an suat na mun lian ber ra soina ni HL ifapa in pek na kan choi moi theinan khonga in loading chuak te tin nangma le Israel chung kwa lungai nei na abual zong te tan voina hian he hola mi puikal khom te ma hian in mangai te tana in hlan na chu athlon lowang ti ka tiama cheu Israel tan chuan engtika ma ti hi thutiam engma lawani ngai lo wangin athlon lowanga thutiam thiang hlimani reng turani tin October ni sari athil thleng ang kha thlentir kan rem ti tolova never again ti hi tuna chuan kan thuno na ni to threndu takte u kan hmel ma rap thlak tak te ne tur chuan hoisen na le an mani chiang taka hriat an nga ya thiang hlim na chu thil tha le thalo in thau na hriat na atanga trana nia ma serin lo takin Israel do dal tu tam tak chuan sual na puan senin rap thlak takin kong zo an thlanga Hamas ne nan ding du na ni pong sual tu le tual that tu te ne nan ding dun ti na ni kibuzim khopui chunga lut in pakhata lut te ne nan ding tlang ti na ni nu le pa te chuan no pang te an fa te chu ceiling le in chung hun birwa te an thukrua chung kwa nu le pa te chu hmelma ten an thata no pang le no sen an thuruk te chu suam hang ho chuan an mu chuaka chuta chuan an fa te chu dim na tel mi alovin an thatta heng Israel malak na du lo tu nor huai hot tu te hi chutiang rowa taka che te bula chuan an ding ti na ni firfiak te beitu le civil mi te beitu te Democratic State of Israel le Hamas firfiak pol te che dan in nang lo tak hi kan malak na do dal tu te hian an hresang du lova asoyom zia hi Israel chuan firfiak an beya Hamas chuan civil mi an beya ma se Israel tan lo tu te chuan hei hi an hresang du lo ati na ni tun na ya US Director of National Intelligence ne na tangin kan hreta Iran hian America rama Israel do dal na lan tir nan sum an peya helna an tipung bok America ti boyan duani chuwangin heng nor huai hotu te hian July ni liya po khan American flag an halani kha tin University of North Carolina a Fraternity Center American flag him tu heng Israel do dal tu nor huai hotel ka American flag him tu te kha chi bai ka buk duani kan hriat thei zong a chuan Iran hian tu na he building pona Israel do dal na nor huai hot me lan tir tu te hi suman pe ani chutiang chau chuan 11 hun danga po chutiang chu thlenga khopui chung zong a po chutiang chuan an kalpui ole heng nor huai hot tu te tan hian thu cha ka na yani gei te chu krena an khai hluma an sam an khu lo wangin mei chhe te chu an thata Tairan sof Tehran Iran nun rong tak hian chutiang ti tu te chu Iran nun rong tak hian an fak chewa an promote chewa suman pe chewa ma se heti lai hian official takin thlak takin Iran misual bola in tangta ni hi maktak mai chu heng nor huai hot tu te zinga then khat chuan Gays for Gaza ti ziak na chin chiana te an keng chickens for KFC ti ziak te po an keng ma na
heng nor hoi hotu te hi luya tanga tui fin riat thlengin an awa khovel pum pui soina ma se mi tam tak chuan eng lui nge an soi ti le eng tui pui nge an soi ti eron hrelo chu tiang ho chuan geography a f an hmu mai ba ka history a f an hmu bokang Israel ram chu colonialist state an tia Israel ram hi Abraham a Isaac le Jacob te tong trai na mun Isaiah le Jeremiah te thu hril na le David le Solomon te raurel na mun ani tian hrelovem ni kum sang li don lai chu Israel ram hi Judah mi te chen na ram ani towa kan chen na mun ani photo kan chen na in ani reng bokang University campus anor hoi hote chau hian an hresual ani lova chu tiang campus en kol tu mi pui te po an ni Holocaust atanga kum somriat nuwa Harvard tuala ngei po Judah suat na ron thleng le dem tur hian o an chhuat hei lovani antisemitism hi khovela huat na hlun berania kum zabi tam tak chung chu Judah te ti hlum nan hian do ta pu na rap thlak tak tak a om fo thin in ur hluma tanga hripui the dar thlengin nun ron na lo om to tuna chuan kum zabi tam tak chunga Judah mi te chunga huat na chi an tua an the dar le ta ani tuna chuan Judah ram pu na thudik lo tak tak an soi chuak le ta nilo kut beng su ngai thlaula Israel ram chu chi in thlir na le in huat na thlen tu anga tar lan nan sei chiat na rap thlak tak tak te hi Israel ti boral na tur khovel fuina ani Judah state ram huai anga siam nan te mun tina Judah te ram huai anga an en theina na an malak na te vekani tin America le khovel mun rang a Judah huat na antisemitism pung chak tak kan mu hi thil makani lo thendu tak te u Judah dodal na hripui anga dar thin kan mu apiang inemo khoi hmuna po ni se huai takin kan soi sel turani a tumru takin kan dodal turani International Criminal Court prosecutor chuan Israel chu tumreng wanga Gaza mi teril drama ti hlum tum angin min puwa zapuyom hlom hianin hei hi utter complete nonsense ani thil om zenei lo le dot mu hluma nia Israel chuan tran puina phur motor e truck sing li chuang chu Gaza hian an tir lut to ani chu chuan ei tur ton makta duai chan ve a phur lut to a chu Gaza mi pui mei chele naw pang zong te ta na calorie sang thum chuang theu a pe chuak thei Gaza hian Palestinian ten ei tur du khop an mulawani chuan Israel in a block wang ni lavin Hamas ina an ruk wang ani zo kang ICC prosecutor chuan Israel chu tumreng wanga civil mi te beya apu fowa IDF hian Palestinian civil mi te harsat na atanga chhuwa tir tumin thayar makta duai tam tak an thon lut to an himna tur kongko munan text message makta duai tam tak an thona phone call makta duai tam takin an hril boka ma se chu ti rual chuan Hamas chuan Palestinian civil mi te harsat na thlen turin theito pan chhuwa thungani school atangte damdoi in atangte mos atangte rocket kap chuakin indona mun chuasan an tum hian indona mun mi puin chuasan an tum chuan an mi te po chuan kap hlum mai thin Hamas official senior Fatih Hamad chuan he thil an kalpui hi a chuang hlea he thu hi ngai thlate Palestinian mei chele naw pangte chu in phen na na thiam taka an mang chu a chuang hle a thu soya po mi hring in phen dan mang thiam ro hei hi kan dam kho chuana turani zuktia eng thil sual rap thlak tak nge ni Israel tan chuan civil mi te thina apiang chu lung chewan kaya mit tuisen na turani zela Hamas tan chuan an sipai ral rel dan an sipai beidan an strategy an ral rel dan ania ani na taka chuan an mi te Palestinian civil mi te nun na la kan hrelova chu tiang chuan Israel chu international media thiam lo zo kang le mi pui sei sa le tinom na anga thiam lo zo kan ni theinan chu tiang chuan ruam man na ten om takan siam ani hetianga an chet na awang hian Hamas chu ni danga tan an ladam kho chhuwa thei pha dona an tiamangin October ni sari ang kha an kalpui le thei dona ni ole ka tiam du cheu ani eng pressure poron thleng se chu tiang chu kan phal ngai lawang American mi pui tam zo khi chu he Hamas propaganda hian intlulova Israel chu an thlop chhun zom zela ka soidu chu America chunga lom thu ka soi min thlop chhun zom zela wangin Israel thlop chhun zom zel tu an nia thudik thlop chhun zom zel tu an ni thudik lo Hamas dot phua chop mu chuak zel tu US senator le house member te chunga lom thu ka soi bok Israel chuan history a sipai zong te huapin
international law ina aphut ayana sazokin civil mi te laka chiat na thleng tur kan du lova chutianga thlen lo nan phim khur takin kan kalmek ti ka soidu chu wangin thudik loi hriat zong po ni se Gaza indona hi khopui urban war indona omto zinga mi thitlem na berpol thina reishon yam na ber zinga mi ani tin Gaza khoya nge civil mi thi an tlem na ber hreduem rafa hian a hniam ber rafa chuan mitam taken an soi khai hrengrengem Israel hi rafa alu tani chuan civil mi sangtam tak an thingei don ani antia ole thamasa khan rafa kaluta Hamas firfiak pola te kan sipai ten an bei chhun zoma kan sipai te chu katlo chuaka chuta commander hena chuan rafa hian firfiak engzat nge inda thatto ti in ka zota number dik takin min changa sangkhat jani le pathum ati ka zot chhun zoma ani civil mi engzat nge thito ani chuan Mr President thil thleng pakhat chauti lo chu bompuak wanga asiper sarp narin Hamas ral thuam da na hmona den fu awanga puak le kang me chuak awang khan tumlo takin mi som ni an thito ani a chan na chu a om lo tak zetani a chan hriati duem Israel chuan civil mi te chu har satna atanga a chhuwa tir civil mi te chu har satna atanga chhuwa tir adua ram dang ten an ti thei ngai lo thil latia chutiang chuan ma kan la ani tunlai indona he hmuna heng mi huai sen Israel sipai huai sen tak te hi Gaza indona an kalpui dana hian soisel turan ni lova mi pui nun na an hluta wang chuan chumi awang chuan fakan phu ani voin hian heta hian ICC in apu na dik lo chu tharum manga do dal tu le thu dik tana ding chuak zong te chunga lom thu ka soi do ta min pu na hi a hlo om tak setani ICC hian Israel kut hi phuaran tuma kan in veng thei lovani tin Israel kut nung an khirani chuan adot le a tuar tur chu America an ni enge lo thleng le don ti ka hrilang che democracy ram zong ten firfiak te an do theina chu hlo oma don ani chu laina mek to a chu wangin ka tiama cheu judaram kut hi engtika ma phuarani lovang Israel chu a in veng rengang thianteu Middle East a chuan Iran hi firfiak zong buena zonga in thana zonga te anin rola tin chu makti turani lo Islamic Republic din tir kha newa tola Khomeini te chuan kan revolution hi khovel puma kan thon chuak ang antia Islamic Revolution hi khovel puma al turani anti tuna chuan han in zot teu atopa chuan Iran hi khovel puma radical Islam chi tua khovel cho boy tumnaril ru thalo tak chu engramin nge do dalta tin a chan na chu achiang hle ni lom ni America hi khothlang civilization veng him tu le khovel thil ti thaina ro pui berkol tu ania chu wangin Iran chuan America chu a hmelma lian ber angin angai ta ani thamasa khan an thupuan chhuwa ka hria Gaza indona chungchang an soi mase thil dang po an soi tela Iran thopui Iran proxy Hezbollah foreign minister hena tanga lo chuak ni in heti hian a soya hei hi Israel ne na indona ani lova Israel chu aman ruamai ani kan do ber indona tak chu America ne na ni ati Iran sarkar hian thu nei na achan tira tang khan America hi abeina sa hle ani kumsang kha zuko somsari pakwa khan American embassy aron beya nizali somli pali chung zat American mitam tak chuan reng bawani kha chumi nuwa chuan Iran firfiak proxy te chuan Middle East le a che vela America mun chuan bei tran ta a Beirut a chuan US sipai jani somli pakhatan thata Africa rama chuan embassy American embassy te pon boma Iraq rama chuan America sipai sang te lan ti hlum tumin puak thei an supply bok America rama chuan death squad an tir lu thial to ani heta hian Secretary of State hlui le National Security Advisor hlui pakhat that turin death squad an tir lu tani kha tin tun hnaya kan hriat to angin President Trump tha tumna po kha Iran chuan za lo takin vauna an ti chhuak ani kha mase Iran hian America chu do dal tak tur chuan Middle East an hne masaka ngai ti an hrethiam to ani tin hemi atan hian a tho pui hel a proxy tam taka manga chung zinga chuan Houthi Hezbollah le Hamas te po an tela mase Middle East chung ril taka chuan Iran kong dal tuwa chuan
American thlop tu democracy chuan tak pakhat omna kan ram state of Israel ani chu wang chuan tera na mi puipung khom te chuan det chu America tia an au ma in det chu Israel tin an au ma sa zela Iran tan chuan Israel chu an ngai mo masak pakhat na ani a America chu adot tu ani chu wangin Israelin Hamas abe hian Iran kan do ti na ni a Hezbollah kan do hian Iran kan do ti na ni Houthi kan be hian Iran kan be ti na ni a tin Iran kan do hian United States of America hmelma radical le tual thattu ber kan do ti na ni tin thil pakhat dang om boka Israelin Iran hian nuclear ral thuam asiam chhualo na tura ma alak hian Israel ti chethei tur le America khopui zong zong ilo chuana khopui zong zong kha ti buai tu tur nuclear ral thuam asiam chhualo nan kan inveng mai ni lovin kan hum him cheuani threndu takte u he thu soya tang hian thil pakhat I hrerenga ni chuan hei hi hrerengang che kan hmelma te hi in hmelma ania kan in beina te chu in do na ania kan hne na chu in hne na aniang pile pu za om tak tak te u chu hne na chu mu theina oma Israelin Hamas an he hian Iran hel pol khoi axis of terror te chu an pher sop hle don ti na nia an tho pui an zom pui dang Hezbollah chuan Hamas in Israel an beya changa ni khata October ni riat khan Israel chu an bei ve nga la kan laka hian missile le drone sang tel an kap chuak towa Israel marlama kan mi singriat vel chu chen na in an chua san towa an ma ni ram nge ral tlan an ni ta ani an in lama hruai kir le turin kan in pe reng ani hei hi in biak rem na mangin diplomatically a chin fel ti hlotlin kan du zoka ma se chiang takin ka soyang Israel chuan kan marlam ram ri him na siam le tur le kan mi te him taka an chen na in kan hruai kir le na turin ati thaya piang a trula piang kan ti don ani karma sa in ren ni khan Iran tho pui pathum na Houthi ta chuan Tel Aviv chu drone thachak tak mangin an beya American consulate atanga fit zanu fa le ka hla bom an ron ti puaka mi pakhata thi mi pakwa an hliam boka chu be na chu rang taka chan let ka phalsak angin kan nauten an nuai let nga lani kan hmelma zong zong te hian hei hi an hrevek turani Israel beitu te hian man rit tak an choyangai dona thungrul na nel lo le tri bai tak mangin kan volet zel dona ni tin kong tin renga kan inven lai hian America hian kan hnung an dol ti kan hria tin in chunga lom thu kan soi bokani kan lome thente u kum som tam tak chung chu America hian Israel hne na si pai tran puina chhanhim taka petoa Israel chuan lom thu soinan America hne na hian mitam tak nun na chhanhim thei tur chhanhim theina tur intelligence poimo tak apelet ve bokani khovel ral thuam changkang berber then khat kan siam duna ka thu soi hi uluk takin ka duangani khovel ral thuam changkang berber kan ram pani hum him na tura pui turin chu tiang chu kan siam dunani tin Middle East kan du zong le vei zong kan ham that na ta na kan chet na kan share interest ta po hum him chungin ke kan pen bok America in min thlop na hi chuanom ka tia tunlai in do na kan ta na an chet na po hian kalom le ma se hei hi hun danglam takania US hi pai tran puina rang taka kalpui ani lo chuan Gaza in do na ti to phun chu na sa takina ti khot lai thaya chural thuam chuan Middle East in do na zau zok aum lo na na pui thei bok in do pui pani na khan Britain in civilization matonga abei lai khan Winston Churchill a chuan America te chu heng ka thu soi thular tak tak mang hian ange na man ruwa min pela na chu kan zawang ti in voin hian Israel in civilization matonga abei mek lai hian keini po in America hi kan nge na ni man ruwa chu rang zokin min pe ula na chu kan zo thuayang threndu takte u Gaza in do na hinak tu khiana top thei Hamas hawan in pe ka ral thuam an tun chuan emo miman zong zong an chua ani chuan rang takena top thei ma se an ti lo chuan Israel hian Hamas si pai thei na le Gaza an ro rel na kan ti chhiat angai nge do na kan mi an man zong zong te kan hruai ho ma lo chuan kan bei do na ni chu total victory ti omzia chu ni ya chu ayanep zok chu pom thei ani lo Hamas kan hne hnu ni khatna chuan Gaza thar alo chuak thei do na chumi atana ka vision chu demilitarize le deradicalize Gaza ani sipai omlo na le
helna awanga buaina omto lo na hmuna chuan Israel hian Gaza kho pui lua le chu atum lova masena kin loka chuan firfiak na lo chuak le tur ven na atan Gaza hi Israel tan lo om an ni to lo nan chuta chuan ven himna thunun na overriding security control kan vong reng turani Gaza hian Israel ti chiat tum lo Palestinian te enkol civil administration anei turania kan thil phut le adon theina tura dik na kan nei te chu het takin kan von renga ngai Palestinian chuan thar te chu juda ho tura zirtiran ni to lovanga keima ni nena inrem taka khosa turin zirtiran ni to zok turani chu thumal pani demilitarization le deradicalization chu concept pani chu indo pui pani na nuwa Germany le Japan a manania chu chuan kumsom tam tak chung in rem na hausak na le muan na athlenani nena kan chan nuwa chuan rambial tho pui regional partner te pui na in Gaza sipai ti bole helril ruput na deradicalization kan nuai bawanga chu chuan malam hun himna hausak na le rem na athlen theibok chu Gaza ta na ka vision chuani tuna chuan heta hian Middle East zau zok ta na ka vision chu karon chhop chuaka indo pui pani na nulama kan thil mu te po ina athlen asiamani kha indo pui nuwa khan America chuan Soviet lo om zwal zel do turin Europa Security Alliance asiama chutiang bokin tunlai America le Israel te poin Iran lo om na lian zel do turin Middle East Security Alliance an siam thei rengani Israel ne na inrem na nei ram zong zong le Israel ne na inrem na siam tu ram zong zong te chu he inzom na hian tel turin som vek turan ni ang chu inzom na om thei chu April ni som pali khan kan mu United States kai hruaina hnoya ram som ni chuang zet chuan Israel nen thok dunin Iranin kan laka missile le drone zate laron ka chhuate chu ti topin ma kan latlang ani kha chu tho ho na chu Iran huai hota wangin President Biden ni chunga lom thu ka soyani thopui thar alliance thar ka ngai tu hi Abraham Accords groundbreaking ti zonan natural extension ani ngalang kha thutlung kha Israel le Arab ram pali in rem na kha niya Arab ram pali in kara in rem na niya Republican le Democrats te poin an thlop ve ani he pol thar ming hi karon chhop chuaka hetiang hian kan ko tur ni in ka hria the Abraham's Alliance ti in President Louis Trump chunga khan lom thu ka soidu boka Abraham Accords ro pui taksiam na konga ma aron hruaya wangin lom thu ka soi American te ang bokin Israel mi te po hian mania President Louis Trump be nara phlak tak American democracy be nara phlak taka tanga him tak le dam taka alo chhole ta ka wang khan kan thla muang democracy rama hian political violence hian hmuna chang turani lo President Louis Trump an Israel ta na athil ti zong zong alom thu ka soile buka Golan Heights sa Israel thunei na apoma tanga Iran be na ma chhon thlengin Jerusalem chu kan khopui angin apoma chuta American embassy ason thlengin lom thu ka soinon le ani chu Jerusalem kan chatuan khopui kan thla le ngai to lo tur chu ani ka thian du tak teu Democrats le Republican teu hetiang hun boi thlak takara hian malam hun tur kan beisaya Israel chunga hian beisena kan naya a chan chu kan mi te juda mi pui te hi hrem hun thuk taka tangin ram chu sak le suat rem tumna atangin an lo chuaka har satna zong zong kara po kan ram hluya thunei na kan din chuak le a democracy chakle nung takin kan din ta a chu democracy chu mi zong zong thatna tur le mathar lak na konga po kemin pen tir mek tu ani American ho chunga beise na kan nei boka heram mi puite hian zalen na hum him turin anin pek na hi kan hria America chu khovel thim le hlo om taka hian eng thatna le chakna an ni chhun zom zel don ani khoi hmuna po zalen na nei te tan chuan America hi adin tu miro pui tak tak ten kumsang khat jasari somsari paruka an lo ngai tua to zalen na eng ala ni rengani kan tho ho na awang hian kan hnam pani minti boi tu ro rel tu le fir fiak te hi kan he nge yang ti ka ring tlatani Israel Prime Minister kani angin hei hi ka tiama cheu eng ang po in rei po ni se eng ang po har sa ni ma se Israel chu in sum don lova Israel chu akun lovanga kan ram kan hum himang kan mi te kan hum himang nena kan chan ma chu kan be zelang
zelen na atana hne na nun na atana hne na chu kan thutiam ro pui takani tin United States le kan Arab tho pui tenen hian har sat na tok mek ti du da na re thei na le in dawa wanga hnung tol na atangin za om na hausak na le rem na thaler tuyom na mun ang main kan chantir zel don ani hemison ro pui taka hian midang tam tak ang bokin Israel le America tan rol pui mo tak te chuan ke an pen zel dona thile ruam khata damlet lang khata hun tha le hun thimber lai po in Israel chu I thian rin om le I kop pui het takani rengang Israel mi pui ayo in heta hian karon dinga kalome kan ram mi pui ten America in thlop na le in pum khatna awangin lom thu ka soibok kan mamau hun la ya Israel in din pui awangin in chunga lom thu ka soiboka kan tho ho na chuan kan civilization in nang hi kan hum hi manga kan tho ho na chuan kan nam pan hi tan malam hun du om tak ati chiang don bokani pathian in Israel mal som ro se pathian in America mal som ro se tin Israel le America in zom na ro pui tak hi pathian in chatuana tan mal som ro se. May God bless Israel, may God bless America, and may God bless the great alliance between Israel and America forever.